die kubor na kashlem jong unong san hima. Ka Indian Medical Association na singi ublay galarai banshim kia halor ka jingsha thombor jong doktor kibudan hakmat ka jia khun persha khlam covid khat khandai namar kata larai bagandon gijing deng lamayong jong baro ki doktor aka khat san bat khat pratrik ujli arjar arpuai baro koi gari kum kadak ban pen paw ka jing persha halor ki kam thombor bat kumju ru ban pen bor bat wanra gi ang gi bakhlain da sarkar banjele persha gini ki jingsha thombor ya gi nong sumar au kruwa khubor Dr. Bernard T. Lingdo Renda Thiang, Ubadai Vice President Batnong Aiktin, Indian Medical Association, Meghalaya State Chapter, Ulayatu, Bagindan ki Aspatal, Haki Kato Katni ki Jilla ki Bahe, Ban Khang Sindan ki Jingpe ki Nongpang, Dani ki OPD service, Haka Kat Pratrik Ujili, Akanturu ya Borok ki Doktor, Bakin Pendan kami ki Rinsan social media, Haka Kat Pratrik Ujili, Ban Karan Persha, Halo ki Jingsha Thombor Jong ki Nong Sumar, Nakaliang ka IMA kala Kanturu ya Borok ki Nong Shoshnong, ki Bolong ki Bobet, Bagin Mi Shakmat, Ban Shim ketika banyada na gajing syak ta jor gajing pang covid khat khandai